Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mireves mi tankole laskollah mi badda kolle miharu mi vettigen ule anghen kujjaga masalaga ingato mi yumnoga masalaga sarkarun khadata kura wata behegotun bai wahata faha kolluma den mi anghen kujja ingato mi farwadinu mattaka malaysia gendiuma nimma fawani wararangalu nimume ade ekamuga amilla farattakum sahiterwam masaka kuram dakama habar lifawani wara rangalu nimmuntake minimani nama singato miedo ingato mi kolor drama ingato ange kujja mi ingato mi attempted murder case ingato mi bayko mi hun rajyege mi malege mi waki be fula unge ingato aila ka nisbava bayko ege terege is zuwanunge gotuka himedigen me den zuwan ne bonjas miharu mi hunna de gengolena matin hatar daring onna war gomoru bodati firihenu den mi fada ba ko ingato mi machangoli gegga mi male metterega mi ogi party baba drug cocktails naga adi mi egen bayko mi hungeto mi angen kujja jinse golon hinga gengo bengo hada ekujja marale mattaka attempted murder case ekam tuhumat korave wara serious masale mi ingato mi wara serious masale mi den mi masala mi ekojjang insaf din mattaka ingato mi zuwanunge bayko nukote ma bes mi wani masale ka bayka ahar me satten satta muslim mujtama kama bonane kama aniya dekola bayko me hono kolse masale eange kojjage mi abur katiralle mattaka ingato mi bayko mi hon waraboda mi campaign kore social media gaves mi buying me hunga bone gato news wearing tere buy me aba anghen news wearing segato me kanta taken aba fa kore anghen kujjaga ahulaga e anghen kujjaga character ya me kanta ta ben ko ekujja character assassinate kurma maseke taken aba kore den me e anghen kujja tarbiyat kuronu gotamad swal kore e anghen kujja beradiyumuga e anghen kujjaga mambe fan na nuat aila humali wahakya den mi hengos mikahara kitamme kanta taken faha ko fenames me aharamen fa visnajhe kamaki tin komme ingato ailage komme mayko komme bappe kavve sama bifada kame dima vedane dima vima tirayitum sama egotatto e waka dakkani miyade mi wala nigato mi zuwan anghe kujjakan ekawe saharuga zuwan anghe kujjakan aniya libi ekojja marala mattaka ekojja drug kurevi ekojja gengo bengo kurevi ekojja mi us imaratukum wattala marala man igato hinge bod jariyemen attempted murder case ekama tuhumatu kureve masalega insaf hoda din mattaka bala mi regadu party එක දියුම්ගේ වාක ප්‍රථම විදක්කනි ප්‍රථම regadu party එකක් දාව හදක මා දිවෙහි රාජ්‍යකී adi reganu bharjahakan har ei hama ingato mi adi iraq oi e adi hama egote kesmi damware vesno ngekin e adi hama ginami hon coffee takan ara ingato hama wagutu heda kora wagoden e kala wagote gange kujja party එක medie ange kujja mi party එක dan aila mi hon karega mamma gatu gahima mamma karing hoddana ganta midani party එක den konkudin baba party එකන් he kontane konna party එකන් he ingato mi maandu dekunuge ingato maandu dekunuge maalege maritere kori minister gege dr muizuge me cabinet ke hemene wada gannawa me transport minister gege terrace mati ko party ka mediye ingato den me konkudinen he party dani den raisul jumhuri office hoge me under secretary for strategic communication na den raisul jumhuri office hoge hama under secretary for digital strategy ya den bodati magam te kennon to mi den mi fada me befulon ingato wearing raisul jumhuri office hoge masega kurawa bodati ingato wearing wada gannawa ne kabodati malaga befulon ge ayala ka nisbava kudin take me zuwanu take me da party en ehemwema mammas kiya ufawanita anghendari fulo midani ingato me malega bodu befulage terrace mati kona party ekan den me ehemwema kom mayekoto me ekamame do ehawara visnani bala izzatteri raisul jumhuriya dr muizu nikkuriga ingato namaduga kurakandu dagen dina kawahadaka campaign to swadisna mada esana madu nimmi befulako ingato e befulage cabinet ko hemene wada ganwa man ingato ma minister
aminu gemi diye teres match diye den ehbima ekama do ha kambadu nuwan hiyen nukuranta mala gizzateri gadar weri befulun gaida nisbaba bayko mihega dariya ko anhen dare ko party ekata kiya fa gengos minika ingato walchata ken kujja kala hannolala ekujja ingato marala baasu jahaganen hen jahaganen wattala hadane kam kare ehmema namawas ingato me bayem mehum me ulani aida ingato me badunam kuran namas miedo ahoren ingato rajyak rayituna demvi nasihadaki komme mammeka bappekas de nasihadaki migamuge izzetterin kaman ebuna ingato maadega gadarweri aida takkama buna aida takke ge zuwanun karyen aharamenge darin vasiluvies ingato nudeshe em befulaku da magomves nudashe ingato ahorenge kodinga mammes ahoren abadu din nasihadaki ei maadege gadarweri izzetteri memberunna tikiya ingato siyasi befulunge ailaka vaves neliche ingato vaves neliche aharenge kodinga mamma rawda mammes ahoren abadu bunade mun diye names kamvi engut ehmema ekabako anhem verina bayfaru hiwefme meonnane ingato me maadege gadarweri izzetteri ailaka karen aharmenga darifulu party kuran fonima salame bane salamate nuhe ingato anekkes mige hitamberi hadisanu to hingi balalaru berum balalaru hiwani ekkade ingato me Allah ga waliyuwen he ingato Allah ga waliyuwen he berum balalaru hiwani ekamako haaduko criminals umiti beni ingato magamatakan ayyanu efa den ehembe mami Dr. Muizuge cabinet ge hemene wada kannawa befulon memassatariyan ingato abbana wara boda wara digukon ingato abbana gaanonuge diguwatuge hifatta mimasalage ingato me kujja marwana kama sifa fuluhun ingato siyasi warin ekamuga shamilwa faratta emihun countdown එක තිබ්බ කොල්ලියකන් හේරිම ෆුදුහොන්නකම කොල්ලියකන් අනකස් short notice දීපා මීඩියා තංග කොෆා ingato me news peringa baddalwon bevi baddalwon baba fa ingato me hedi buhutan dogutak ingato ebuna rawdu me abhegotun ingato dekki wahataka rawduge ekamuga evves baabirimen nekkama ingato ekamuga evves tuhumaten beeruge frataka nukoreveka mami horiha wahataka dakka fa miyadu kihneto mivi miyadu fuluhonnukum anekka mibunani rawdu hayyar kuram vejje ingato rawdu hayyar kuri yumnuge wattalamuga masalaga rawdu hayyar kuri kotuga munikamamani fulonga after ayo rawdu me yumno vettunu wahaka bunya gellunu wahaka bunya mihe gatuga ingato mihe gatuga bunya me den e yumno kombato hima bunya vettuni henne hiwani den ena ekama fuluhon boni ena anhe kujja vettigen rui wahakiya beranakuma magmatika mihun karya senan ehiuba boni wahaka names borsinga ekawe sarge firihene tuttu kujja nune kuda kujjas nun ekawe sar firihene ena ingato me fuluhunge ingato me emergency number kanugula rescue kurumattaka ihiter kam kanne adi giyagos nidi den bebe karega kanne ge boni yagobu kare kanne ge boni ei rise of your minister of me under secretary for me digital strategy yagobu kare ke boni kaman gabol koreveni mihara me kanta dagotun den ehembe ma bebe be ma den ingato me kokko salame kurenjeta kommes ekabako hendune iruverirugas fatihu iruverirugas mean evves faradakun al ekujja ingato salame kuruma by accident if the girl fell by accident ingato accident takon vettuni ekabako accident takon vettena for the ventilation evs nun ekiye boni mastuwe korannu hurave halagu hori anhe kujje kama korannu hurave halagu hori anhe kujje belkanje gorina monogana hisaban ara belkanje gorina ma faakasalan arialalan svettunge chance bekamako ingato iskola wala mate gori fenleta dolford me dolford fenleta kun ingato anhe kujja vettene kaman ei evs mehaku gabol kurane kamennon kuda kujjas gabol kurane kamennon ekiye den etanum wattali bay me homane etanakun none wattali kiye fura me terrace matine wattali nuwata terrace matine nuwata kudaderkom wattane mas anhe kujja lifawa ingato blunt injuries ekka hunna nege opposing injuries ge nishan ei dorun ventilation dorun wattali nama medically prove kurevene hunna blunt injuries ega hunna ingato me opposing injuries namas emme matin wattana menaga opposing injuries nohunna enaga boluga vertex base of the skull plus me vertex ingato me fractures equally distributed fractures hunnane
అది రిబ్స్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్ననే మెడికలీ వెస్ ఇంగతో మీ అందాజా కురవేరేన వట్టాలి హైట్ అంగ కుడదొరంతో నువతే ಇಂಗತ್ತು ಮೀ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ದೊರಂತು ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎವಾಹಕದ ದೂಕಲ್ಲ ಮಿರೆ ಎವ್ವರ ಮಸ್ ಮಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಸಲೆ ಕಾಬೆ ಹೋತು ಮಿ ವಾಹದ ಕಂಬೆನುವನಿ ಇಂಗತ್ತು ಮಿರೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಕೋಳೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಲಾದ ಬಲ ಇಂಗತ್ತು ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಇಂಗತ್ತು ಮಿ ಗಮ್ ಗತಿ ಬಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಇಸ್ ವೆರಿಂಗ್ ಮುಯಿಜುಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕಂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಹುಸಾನ ಮಿ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬೊಡತಿ ಜರೀಮ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಇಂಗತ್ತು ಅದ್ದು ವೆಲ ಎಮಿ ಹೋಗೆ ಕಳುವೆ ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಸೆಕೆ ಕುರಾ ಮಂಜರು මියද මේ මසලක මේ ඉංගත ඩ්‍රාමා කුළුමඩක MF රතම කමිෂනර් පොලිස් සුජාව ඉස්තිෆා මිදිනි කමිෂනර් සුජාව ඉස්තිෆා මිදිනි දිනමයකීක නවීන් ඉංගත වගුති ගොතන් මේ ජිම්මාතන් උෆලම හවාලෙෆා දැන් ඉංගත මේ කොල්ලියක අනෙක්කා මේ PG ඉංගත PG අලුස්දාස් කොම්මස් අබ්බාහෙ කොන් අබ්බාහෙත්තේ आदमी पीजे अल्लुस्ताज अब्बास शरीफ अल्लुस्ताज अब्बास शरीफ में अमोरन नेरुवनी प्रोसिक्यूटर जनरल लोग इंगे तो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ मियादी मोती नूस्तक को हेडलाइन अंगरा प्रोसिक्यूटर जनरल अल्लुस्ताज अब्बास शरीफ अमोरन नेरु विवाहक मी मसला का हिमेने इंगे तो मी युम्न वेट्टुन मसला वेट्टुन हारिसाग एवस ऑफिसर के हुमालें वेट्टो बेलुमा मी కొంచెం మీ డ్రామా మీ హీవని ఎక్కలింగతో జుహాగ డ్రామాగే భయంగా మీ హీవని ఇంకతో అల్లుస్తాజ్ అబ్బా షరీఫ్ ప్రాసిక్యూటర్ జనరల్ ముహిజుకి ప్రాసిక్యూటర్ జనరల్ మీ నెరుని మియం హురియాదు మడొం ఇందఫ ఇంకతో ఏన కొల్యకం హేరి కుంభకరణ నిధిఫోయిప ఏన హేలు ఇంకతో మీ ఇండియా కూడా కుంభకరణ కియా ఎమిహొంగే ఎమి కరెక్ట్ అయి ए कुंभकर निदाफ हेलिकत मी अब्बा शरीफ मिफार मी हेलाफ मी अमरे कोल्ली मी युम्न वेट्टुन हालसा गेव्वेस ऑफिसर गे हुमालें बल पब्लिक हरमन इगिजो हुमाल मीन फुल गोइवरु बल मीडिया बयानु पुलिस कमिश्नर मी एम्मन इस ऑफिसर मी तिबके मी बोने गतो युम्न वेट्टुमुग मसलेग इंगत मी नुवत वट्टाली मसलेग नुवत एकम तुहमत कुरे मसलेग एमुना रवदु गेव्वेस बावरि उमें अदि එබුණා ගේංගෝ බෑංගෝ පාර්ටි එක නොවත ඉංගතෝ මේ ඩ්‍රග් පාර්ටි එක ඉංගතෝ මේ ඕගි පාර්ටි එක දිය බයකු මීන් එබ්බස් මියකු බාවරිවා කමක නුබුනේ එම්මනකි මවසුමු ඉංගතෝ හුදු කෆේ අවි ඉංගතෝ නම්මවස් මේ අනෙක මේග හොරි මේ කරප්ෂන් හිඟාෆෙ මෙම්වරකි මේ මීඩියා බද්දල්වම් කුරිය දියේරුග වෙසින්ගේ ඉංගතෝ මේ CP ගේ मोबाइल मिनिस्टर अमीन गोलुबमंदियकं एगी मिनिस्टर अमीन एतके फरक गोले बुनाडु ए बुना लाइव गा इंगे तो लाइव कोन देखि मीडिया कॉन्फ में बदलम गा वेस एबोरी अडुता इवें इंगे तो देम मिहा एकमक मिबुननी सरकार में पुलिस मिबुननी इंगे तो तिमन्नेकं एव्वस परात कुंडें इंगे तो एव्वस मी सियासी फरातक मिकमुगा प्रेशर को मिकमुगा तहगेगो मी कांतते का फोरम में करे प्रेशर कॉफे नेते आदि एकमा बेहगोतं अमीनु मिनिस्टर अमीनु तहमत कुरान अमीन मिबुननी की कतो अमीन मिबुननी तिमन्नगे इमारत के तिमन्नस उले इमारते तिमन्न उले इमारत तिमन्नगे डिसिप्लिन की शाकुरा बिल्डिंग के बिल्डिंग गेहम फ्लोएगा हिंगा कम के तिमन्यावा बेहक मेनुने मी एकमको मीनगे सिब्लिन इंगे तो एब्बंडफा देबेंगे वे सिमेनिगें इंगे तो मी बिना कोरे फुर इमारत मी एकमको मी इमारत उगे तिमवन फुलो गरत एनुमस फुलो के हिंगा कमे मीने कनेंगे इंगे तो टेरेस मती के सिंगा कमे नेंगे ड्रगी पार्टी नो तो ओगी पार्टी मी एम्मे दुहा को कुराने कमे नो इंगे तो मी एम्मे दुहा को बाय को कुराने कमे नो मिकमं आ देवे फती बि बाय को मिकं कोरमंगस मस्तु वायची बेनो को बंगुरा बोय मिहुरिया जरीमा तक हिंगा बहुशिया तक हिंगा एमे फहं अल्लाह वज़्ज़ वजल मिकं हर मने देख के भी मिमी फालिश कुरे भी इंगे तो अमीन विदारवनी मिनिस्टर अमीन वे तिमन्ने कर नेंगे तिमन्ने वा बेहकमन कीबेगंत बेहकम कन्नुवानी मिनिस्टर ओळुवागे बल इंडिया तंतनुगा अहोरन दिरिउळुनु लंका तंतनुगा बांग्लादेश तंतनुगा मितंतनुगा इंगे तो इमारतेग्गा एतब्बेको शाबा
emme di imarate ka biyamu apartment taken hada gunenya onnane residential welfare society ingeto registries kurenya komme imarate ga flat imarate apartment building ga dirule emme flat ka dirule emme mehun shamilwa residential society ves obe then rajya ga residential society taken nove ingeto flat ga dimama masjatan halluko maswada kurmataka rajya ga residential society taken nove ekamakwes ingeto mi aminu mewlovani aminu ga discipline na kiga shiaba imarate ga islam din emme sentence akun ingeto emme ayatakun aharmen islam dinu ga ijtimai ingeto concept aharmen vislalafia kitu gurwanu ga emme ayate gonnani allah wahi kurawa fonatu ko mana ga mionani islam dinaki ingeto aharmen rahim ga gununta gaim kura dine daturu werinnan oga terive ehi teriva ihusan teriva dine ingeto avatterina meduga saharmen kame hita avatteringa halus balanje dine namawe ingeto aminu oluwa imaratuga ingeto ena avatteringa gotu kori flat tagwa terrace matige hin kandateke meenaka nenge ingeto mi higamundiya jarima take nengunu bodamagati adi ingeto mikam mi masala huttumattaka sarkaru gebbes farataka gulikamaka wes pressure kurikamaka influence kurikama wes ne bunafakai ekamaku live kondia news baddalumuga ingeto mi amir golowagen commissioner of police ingeto ali sujaw ewaha ka boniadu e video ngarafa news to ko headline le video be mes online go ingeto ehme miha bodan ingeto mi hade mududaru mi amal taken hinga fa ingeto miedu miulani hama sida muizwa home minister police commissioner miyemenge ingeto kalu mududaru ai saaf kollam ege drama ge tere mihingadi ekkanta mi miedu kolliyaka commissioner of police ingeto cp divehi folhonga cp mi sarkar ga pnc sarkar ga cp istifa dinu kiha tahiru ena istifa dinu manimunito ena ekamuga ihumalu ena ge ihumalu ingeto tahoge koranjene prosecutor general yoti masala ge humalu fuluhunga masala tahoge kora amruko fehen kamanya emme furatama me masala ga tahoge koranjene home minister ga masala home minister ihsanu ga masala emme furatama devane tahoge koranjene minister aminu ga masala transport minister aminu ga masala timwania commissioner of police ga masala mi ingeto mi prosecutor general abbas sharif mi amuraki ingeto mi kurambenowa kamaki ingeto anekkaves drama kama nuwa nama enage amuraki rayitunga loluga andun eluvun non kama wa nama ingeto eba jehe mi emmeha mistakun tahogi kuran furihama tahogi kuran jehe den hitame ki ingeto mi gawmuga mihuriha aniyawari jarimatake misarukar afon hinga eruga mige fahata revend kollan abajhe mihisaba fuluhum birkudavi kiwegen to fuluhum geterega mihabodu corruption hingam fursat libuni kiwegen to dr moiz raisul jumhuriya kamga huwa kore ma kiga emme fadam hinga dia maru maafri jaluga jamiluga maruga masala devona ehemmi henno buni ki emaruga masala ge forensic evidence aichi nattala ei ingato gaanuni gotum bainagawa mi gaanunu takum wes tahoge korenje wargoda margo masalenge custodial dette dawlatuga bandegga ingato hunna miheko marwejjamun enaga postmortem hada e video korevi ekama behegatun inquest bawa ingato rajyaga judicial inquest bebembe sababenne rajyaga maruga tahoge kurmattaka waki has ofi hennen ehembe ma fuluhum maruga tahoge koffa fuluhum maruga massa nimma fanu hedene rajya gabori court take ingeto kobato court take bahatta fetanuga mi fandi arunna gazina miemme batumuga benme raitunga fasa musare anata difa emme kudaminun ingeto miheko maruvima e maruga massala defu fenne goteka raitunga kambadoma aalaga kambadoma mihuri haiche saaf mane fada goteka judicial inquest miyada hame nobe webes mariga massala ga midani mives warabodu gaanuni masale kambadoma mi ingeto mi maruga masetagga mi fuluhun nimma nimmuntan ei sahkaichekama raitun balanu gona sabab takemmi wima
ingato jamiluga maruga masalaga kudaminum postmortem men hadun ebunani autopsy ade virtual autopsy ade ehemwiya gaburu falan maru fm miyaga hashigandu falan ayala nede nama virtual autopsy sedemman tambi ebuni hekadduko nunu holdu zakiyaga maruga masalaga virtual autopsy en hedi wahaka virtual autopsy kedi kiyata ayru මාලේ ගබහොරි ඉංගතෝ රාජ්‍ය ගබහොරි මෙඩිකල් ස්කූල් ලේ එත බෙචෙග කුදි මිහර ෆාස් නිමිජ්ජ දස්වේ නිමිජ්ජ ડોક્ટર નવે MBBS ડિગ્રી એવોર્ડ કો ફેકમકો એતලકો હુન્નાન તા ફોરેન્સિક ડિપાર્ટમેન્ટ એન ઓટોપ્સી ડિપાર્ટમેન્ટ એન હુન્නම් વાને MBBS કેવાદે ඥામુ બેચલર ઓફ મેડિસિન બેચલર ઓફ સર્જરી ગે ડિગ્રી કેવાદે કબબ ඥામુ એતલકો સુන්නන් જેහෙන તા એ પોસ્ટમોર્ટમ එදෙන් එතනකො තිබෙන් තා ફોરેન્સિક ඉංගතෝ මේ ડોක්ටරුන් પેથોલોජිස්ටු තිබෙන එහෙම කියන તો કોર્સ કોරිය ගෙන්දනි එහෙම මේ රිකොග්නයිසස් කරමාන කොහෙන්න මිකොදින්ග සර්ටිෆිකේට්ස් කබූල් කර කන්නවාන ඉංගතෝ මිකොදින්න ලයිසන්ස් දෙකනවාන MBBS හදා නරිෆා MBBS කොහෙක කියාව සර්ටිෆිකේට් දීෆා ලයිසන්ස් දීෆා මෙතිබි ડોක්ටර් උන දීව රාජ්‍ය තම්බින් කොෆතිබි බල එතනක පෝස්ට්මෝර්ටම් එන හද එම්ම කොඩවගෙන් ට්‍රැඩිෂනල් නුවද ක්ලාසිකල් පෝස්ට්මෝර්ටම් හදෙන් වාතා කීකොරන්ත ෆුලුහුන් කොමෙ පාරක මෙයක මරවර ගබරු ಬೇಗ ಕಲ್ಲಾಫೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿ ಫಣವಾನಿ ಫ್ರೀಸ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಕೀವೆಗಂತ ಮಾದೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಹದಿ ಬಲ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗ ಆಹಾರ ಮೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಹದಿನಿ ಇಂಗೆ ತೋ ವಿಲೇಜ್ ತಕ್ ಗೋಯ್ ಸದನಿ ಆಹಾರ ಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಮಸೆಕ್ ಕುರ ದಿವಸ ವರ್ಗ MBBS ನಿಮ್ಮಫ ಮಿ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾಗ ಮಸೆಕ್ ಕುರಾರಗ ಸ್ನುತ ಟೌನ್ ತಕ ಮಸೆಕ್ ಕುರ ಸಿಟಿ ಬೇರು ಮಸೆಕ್ ಕುರ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಹದ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಟೋಪ್ಸಿ ಹದ ಇಂಗೆ ತೋ ಎಹಂ ವಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಟೋಪ್ಸಿ ಹೆದೆ ಕಮ ವನ್ಯಾಮು ಇಂಗೆ ತೋ అది సీదా ఎకముగ స్పెషలిస్టు ఫోరెన్సిక్ పెథోలజిస్ట్ నెతస్ ఇంకా తోమి బైక్ కేసులకు అమ్మి హమ పోస్ట్మార్టం ಹೆಂ ಹೆದೇನೆ ಎತ್ತರೆ ಫಳಾಗಂ ಹಶಕಂಡು ಫಳಾಗಂ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ಹೆದೇನೆ ei hame ekani inge to mi pathologist mi specialist forensic pathologist kuraka me vesno ekiye ehme ma postmortem no hede inge to rajyega den komes virtual postmortem hedi zaki me zakiya ga marg mas ekma jamil ga marg mas selega virtual postmortem no hedunu ega iturun inge to mi maadega anhe kujjega karuga walijassagen e boluga dagada bure konja maradi firihen kujja inge to e kujja ga ailanga burani danjohunu kamaka gabode nokorebe inge to maadega meduga anhe kujjega karuga walijassagen e duvi firihen kujja ena boluga jehijenun dagana bude konja tanda kollafa bofalala ena duri dogen ossa den feruni danjehunu tan ekamuk aaylam bone danjehi fakka nete ebuna danjehuniyak emme kodamenu karuga honnam wanta ligasha nishan ligasha dekken wanta ege evidence dekken ta microfiber test dekken wanta cellotape test dekken wanta bala danjehuniya mo ege evidence dekken dotto forensically histopathologically ingata mi prove kureve danje hunima e danje beenun kuri ligecha ega microfiber karuga ligecha nishanaga hunnane ehem vejjam fuluhunnan emme kudamenun attestus kurememan ta fuluhunga medical legal department engabor forensic department engabori ekama ega ever second engato ebo e firihen kujja ingato mi danje ka maruikama nimmafa waluli fuluhum marali jaluga marali dunuduga marali emasalagen geto cause of death manner of death nuhedenya aharmen gabol kanje aylang mirus tuhmatu kore aylang hashikano dekunu enaga bebebune karuga nete ligasha nishane bala attempted ingeto suicidal hanging cases loga karuga wagaru jahagen danjehe masek ekko salame bi cases ten aharmes dekife bohori bala ekota salame ba cases loga ingeto mi ege video ehem farakuma dakkala nange මේ අතුහරුවා ආද අතුහරුගේ මස්සල අතුහරු දංජහනු කම්බ එන අතුහරුගේ මරාබේ හොතුන් අද තංකොලේ ෆහුන් ෆහරකොන්ගේ තොමි ලයිව් කාස්ට් එක ගෙන්නානම් ඒක ෆොරෙන්සික් ඇස්පෙක්ට් ආබේ හොතුන් වහදක් කාලා අමිල්ල දංජහි ඔල සලාමේ බෙෆ තිබි මියුන්ගේ කරුගේ ලිගේචම් නිෂාන් නැබෝරි හෆ්තා වන්දක නොෆිලා එකබක අතුහරුගේ කරෙක් ගන්නගේ තෝ මරවීරුගේ ලිගේච නිෂානුගන් කමෙබ්ස් එහෙම මම ඉංගතෝ අතුහරු මරාලි දැන් මේ ෆිනෝලක ගංගොස්ස ඉංගතෝ ගෙල්ලුණු දිය මේ එතනක මේ පාටි සෙටප් එකෙන් හදන් දිය තස්ලිම් ගමස්සල ගෙල්ලුනි මරාලි කමෙන් නේක මරාලි කම තුහමතු කරවෙනි ෆොලොංග කම බෝදම ගන්න ඉන්ටර්පෝල් යෙලෝ නොටිස් නරුනි එදියේ කන්ත එහෙන් ගොස් එතම් මර්තකෙන් ගොන්නේක එතම් මර්තකෙන් ගා දෙංග හරමෙන් දම එහෙන් ගා zakiya gamara
zakiya marali kan hama sabitu we zakiya maralum ga bawre bak fuduhunan igen forensic pathologist yoti bunefa cause of death ki karuga defradu kori fun zaham tak kama ehemema hitun bola nuata mona sekundi da bodati le holtan igeto me jaglaben hataru jaglaben defradu ka fala de jaglaben adi carotid artery ingato common carotid artery ke de carotid artery adi internal external carotid artery ke de carotid artery hataru carotid artery mihuriha le hoitak ka nartak ka chutta karuga defradu ka funko waliyalaga mihak marwima holenje evidence no hada midakkani ingato eveni miveni bahanai mikamaka behegoto ingato muli rashuge rayitong media hammas do medunu kani muzahara ko adufuda haggattaka insafattaka adufuda ruga raisu jumhuriya kan ade nive hammas wanikon ingato police commissioner adivuni police commissioner housing me home minister adivuni aduwekan ediye tanan ingato non holduwa eon huriha duwa ingato e rayitong adufudaman diyarwa dibehi rajyege majlis ganag fasa kagan raytunga fasa ngetam ingato million komme haraku kaga me baduda malagan tibe kamen nokura jabbaru aniyabri zalimun inga ekama med kamboda nuwe fuloga kama med call motion ves ganna nukarune non holduge dairaga member ekabon bariya begati basbunum ves effaravi raytunga suwataka jawab sudewunu ingato ko batu e atoluga ingato esarhadu gehen dairata bala mi muslim ummata ke bunani falastinu ge hinga kanta tekka gaza ge hinga kanta tekka member ves raitu ves wara kanta bodekma aharmenge gamuga aharmenge mayko aharmenge bordate ko aharmenge datte ko kokke ko dariye ko khatila rep ko ebus kure unima emaselaga ganuni wajib ada kurenje majlises basnubune ekamuga ingato ihumaluwa frata zimmadar kuruma police commissioner home minister meda majliha gengos committee ge suwalek ko ngena ingato ekama ena jawabdari nukurewunu me kiha derakametto migamu gaben insani haguta kabe commission harang evves kame nukure etaken rayiton haha kore gene rayiton kodabod rayiton ingato komme doak anghana firihenu miti hammas do medunu kane muzahara koramandir gabal insani haguta kabe commission kobatege inquests kura nukerune zakiyaga postmortem nehedu tibe kamuga zimmadar wanje farata kabadu fiyawale vesnerunu ingata evidence ta nattali kobato walego latent fingerprinting ege ves hves ne emaruga ves ingato na benumwa ingato evidence ta nohoda ege cause of death manner of death nimmen ongeruga ekan nunimma ebbahanan anebbahanan mihen nanukaccengen harufen hen damudam go semmefan harufen nanukaccengen kalu naga harufen meri ngeto non holduwa de naga harufa bala de naga harufen utabunam wani nurakateri police commissioner home minister ingeto etana die birudakkare insaf hoda de kanuna die ki birudakkan die मेरे एंगेतो मी रयितो मेनु कोने सरकार वट्टाला कन्नु पब्लिक प्रॉपर्टी के गल्ल में दे कन्नु फुलुंगे लोलब बलंगरा कन्नु फुल स्टेशन को हुलुजा कन्नु गांव का कन्नु एकमको आडुहारु को एंगेतो आडुफला मरालिकम गबुल कुरेवे जकियं हग इंसाफ होदा दिन मट्टका आडुफुदा नुकुन्न रयितुंगे तेरे फुलुं मोयवे फति बि हाइना तकें एंगेतो वलकुत्ता तकें आरागन nuwata walchatake minika walchataken efyegana anefyegana jehifa ingato dadubimega bakatten nolala gota tibi ingato hainataken hen walchataken hen ingato fuluhun aharmana mifenani emihunga bappa mamma mama kaafomuruge firihenunga bololab bolangara pepper spray jaha adi misarukaruga ladu hayak kodakamun emihunna dekolan ingato biru dekkomange ಮುಜಾಹರತಂ ಅಡು ಫುಲಂತಂ ಹುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಇಂಗೆತೋ ಎ ಅಡು ಕಂಡವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಇನ್ಸಾಫಂ ಎದಿ ಎ ಗೋಮಂದ ಆದೇಸ್ ಇನ್ಸಾಫಂ ಎದಿ ಎತಕೆ ರೈತುಂಗ ಲೊಲೊಂ ಅಹೊರಮಂದ ಕರುಣ ಅಗೆನ್ನತೆ ನುತಮಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೊನೆ ಒಗತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕಮಕು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಡು ಕಂಡವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ರಹುಗೆ ಎತಕೆ ರೈತುನ್ನ ಬಿರ್ದಕ್ಕ ಹೈಯರ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ದೂನಿ ದೂನ ಜಲಗ್ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ ಕೋಟ ರಹುಕೋಟಂ ಇಂಗೆತೋ ಅಮರು ನೆರೆಯಬ
mihun hayyaru kura mi sarukaru hinga jarima balla mimaruga jawabadari home mission nuwe police commissioner adi fuluhunga dive fuluhunga death and homicide ingato department uge MS headu me deputy me chief superintendent of police ingato ena konkometto mikurani ena konkometto mikurani korebe kama nufena haramnaka dogu hedum fiyaba ingato dogu hedum fiyaba ena kuraka menne miyada hame news badamutaka news werinang molin ro dogu bahana hedi den ingato mi maruga masala ga kibeganto prosecutor general Abbas Sharif al-Ustaz Abbas Sharif wa Pijing amuren unaruni Zakiya ga maruga masala ga humaluvi police officer unna home minister makara dogu hedi home minister hifa hire kurumara ena dekla tahoge gen ngumara police commissioner dekla tahoge gen nguma kibeganto Abbas Sharif wa Zakiya ga maruga ingato efada amure nuneruni ekmo raisul jumhuri ababune emmenna deterege enhame kon en isafa kon emmina ennaliyakun minate gurwan galla wahi kuraba fani huri hammena detes insafu mina ennaliyakun enhame ko minate ingato ekamako misarukaruge rais munani ena bappa liwa fa fata gotas verikan kura munda wahaka adi emmena deterega enhame kon kantate kurana ekamako minufene nunto mi ingato yomno mara mi dragodi rape kore mara wattala maseke kuri kama tuhumat kore masalagas ingato kankore foi kotaki molin hama gotenno raisul jumhuri afik under secretary kankore mande demehun ekakaki under secretary for strategic communication ingato anekakaki under secretary for mi digital strategy yawgobo zuwalunga commission ingato wakiko nama sarukaruga raisul jumhuri afik wazifa suspend kuri anemia kandali ingato anemia kandali mi rawdugo bebe ingato yawgobo wazifa ga kibeganto yawgobo magamuga bahattafa ena suspend koddu kolli hamekani mi bes hama kamennek kaminage mina bunaiche kaminaga amalaka eggodaka bes dimenwe den ingato mi PG shari ingato mi Abbas Sharifu hamekani mot ingato mi yumnuga maruga masalaga fulhunge humaleveto kibegento muli rashegge rayitonge anghemia Zakiya ena hinevi jamaatterina fulhum birudakka photo neguma manako hayyer kurebena kama kuveriwana kama mihuri haiche kiya birudakka hedi jamaattering ebunani timannam emihunga lolon dekunu wahakata ekako demihennu namaves migawmu gevves commissioner kun evahatan adenna kiwegen to adu nahane prosecutor janaka nive human right ka nive police integrity national integrity commissioner ka nive police commissioner ka nive home minister ka nive kiwen to iveni home minister police commissioner ingato Zakiya ga maruka hagigen hodemu badalga ena dekki wahaka rayitun gumbo haddambegen eraran ara dogu buhutan ena hedi hekiye heri miharwes fennan ena erashak gosse dakkafuri wahatan eraru rayitun e record koffa social media ga heri echitan aduham beenum mihaka public domain ga mina ingato mi nunu horduwa gosse hadafuri ro buhutan dogu ingato mi adu iwalani ingato eraru rayitunna kamoshigamba rayitunna baddako fena dekki wahakage audio mi adu iwalani tibefulu adu halumata kokkoswa nahoren ene mi audio adu hafama koswefa ade mi ingato er dakkafuri wahaka niya dinipaina sahambada zahamaki niya dinigutta divisore zahametto marono fauda divisono zaham edaya expert opinion dicono opinion che minari teoria zahamda haki niya dinigutta divisore zaham maskara edino bada vedota che pure quindi con una tanta balla che
මරුම පහුව කණ්ඩායම කියලා ඉන්න කොට මරුම උදේ දිරිහුට කණ්ඩායම කොට ada mi ingeto mi devana demi henum home minister ingeto home minister nonu holduwoge rayituna badda kofa hadafa hori dogu buhutan dogu mimehun hekorani miedu rajitere radrashe bunima radrasu kamihunakes ingeto backward hamanuwa ingeto gombo heddene mihun kama meenage ogateri kama meena ingeto zakiyan insaf hodade mi sarukaram beenuwa kama ingeto dakkammegen rayitungaloga andungalu wademegen erhan ara fanekka kandango sizaham tabuga merushalafa ena eburiai miedos rayitun huttalla muzahara kuraruga eda ene ingeto mi aniya dola bola gayengarani meena mi audio ga bonamo midani kiketo audio ga bonamo midani mihako maruwe ingeto efada hate ga mihako maruwa eruga elibe zaham tan ei miha dirihutta deifahuri zaham taketto numata maruwi fahun ena ga hashigana devun zaham taketto yauni ena ga ingeto karuga waliyeli dirihutta to nuwata maruwi fahun ena ga karuga bayko mehun waliyala katilito mi denegane bene gottaken hureye mi zamanuga ingeto e zahamta balafa e zahamta kun engene bunan ei ingeto miha dirihutta din zahamta kekkan nuwata ena maruma fena hashigana libun zahamta kekkan engene bunan mi ule wahake ki kiyaga karuga defratuna timfratuga hori ingeto tunu echakun alafuri fon zahamta ki antemortem ingeto injuries saketto nuwata postmortem injuries saketto nuwata ena ga maraki antemortem detetto postmortem detetto ingeto e zahamta balagen engene ye ehemwima e zahamta balafa ekama begatun ingeto mi expert opinion en hodumattaka india fonuwima india ge ingeto ekama behe maherun expert opinion egge liun ena libijje kama bune rayitun gomo mi haddani den kiketo bunani hawan huri bakam bala bala hama hawan fakka dogu hada ingeto bahululen ei mi ingeto mihiya hisaba diyama aharmenna mihende bunebeni fakka bahululake ingeto miheko katilafa ingeto mara katilafa ewa kolwalumattaka devana mihe nune dogu mi hadani ki home minister police commissioner ingeto aharmenna ngabenge enaga postmortem nahada kan den enaga ingeto mi injuries taka betun observation hedi malega pathologist e pathologist sida media koimatila ena opinion en not ena emarga conclusion nan ena ingeto ega cause of death ki karugor injuries ake kame nota ena ge manner of death ki ingeto mi ena ge mi ei suicide kame nota homicide kame ena adevunu gotek post mi forensic ingeto pathologist ei homicide kame nota suicide kame kandele wahake fuluhun ek godes media ge nodakke ingeto ekama pathologist edi for ingeto observation to gamacha binako me ena was pathologist nimmikama cause of death ki karugor zaham takkama fulhonge ingeto me homicide and death investigation ge chief mi bunani namawas eggotekas miyada hamas ne bunafaka manner of death yauni maruge gota maru sabab cause of death and manner of me hoda cheki amiletto maru mi hoko maradito war simple mi ingato hoduman aharma jen bunargas miwaha kon dakka mi bunani pathologist nimma fe oti ingato ena maru karu gori zahamta ko sababun kama den anekka enaga postmortem en nahada ingato traditional postmortem en nahada e manner of death nimmali adi enage etere hatte gellume di furi kame enage me karige jehjenu bindala furi kame ma kari bindala furi kame nuwata karuge hifa ena furtama suffocate ko marala strangulate ko marali kame ena nida be nuwata enombe drug di ena furtama nindawala ega fon ena katili kame minga bes toxicology report ek gawa kanu dakka histopathology gawa kanu dakka hedi histopathology gawa ke sudakka ingato forensic biochemical analysis gawah ke nudakka mi evves kame gawah ka nudakka
aharmanan abenge histochemical changes hoden jehenekan mikahala kehegga e karuga hore injuries akaki ei miha marumafahu ingato di bayakumi ngene karuga waliyala difuri injuries aketto nuwat ena amilya ena karuga waliyala gen difuri injuries aketto waki antemortem to postmortem to balagoton obe namaves ekaman ingato me balala gen maruwa femmiha balala gen ingato ekame nukurevene ekan kuranya jene miha ga full postmortem hadan ei histopathology ingos macropathology micropathology biochemical analysis mihuri hachchen hadagen e conclusion kan adeveni ena ga hashigadu ingato india fonovi ke vesno den kineto indian expert opinion deni rajya ga postmortem mes nahada observation en hediwa kumone pathologist ingato mikan me aharmane singe maruma fa ingato miheku karuga zaham taken huriya e zaham takan biochemical changes taken annakan e biochemical changes tan annani micropathology nuwata histopathology studies taken hadagen kan ingato e hadagen ingeni katavar kureve ari ege natija behgotun expert opinion eves deveni india ge ingato expert e liume tayyar kon expert opinion eves deveni at least a procedure hadagen ta procedure nahada body eves nufanuwa aharman enge mihege ingato honna zaham take karuganu adi hashiganu gehentane kuna zaham take hurikam ka zaham tan ingato e deifawa kama wanama zaham wefawa hashiganu ge tissue fashalage ingato tissue fashaleng eteria 0.2 adi 0.5 millimeter ge ingato zone innana kan negative vital reaction misalaka migotam minani khandala ingato mi karu khandala waliyala inna eruga mi inna goemmi ingato mi inna goemmi ehemwima mi karuga khandala eruga e kafaen gosse maskandu ge falikama balama hinga ehemwima mi falige ingato mi suppose ingato mi mi ingato mi e fali ehemwima mi khandala mende maskandu fefa mini ingeruga mi fashalage ingato mi khandangosen ejumi injury ge ejumi mi ejum 0.2 mm to 0.5 mm zone nge bahure ingato mi negative vital reaction in a zone adi zone ge eterem 0.1 ingato 0.1 to 0.3 millimeter zone nga bende positive vital reaction ingata positive vital reaction zone ehme mi zone ge character microscopic histopathologic biochemical character denegane ekama be biochemical analysis adi histopathological studies taken hadagen mi wargo opinion adi ehem beka vasodeni nuwat ekan kuri e procedure hingi ingato mi forensic pathologist akavas ei zaham takaki karugori zaham takaki ei antemortem wahake dirihutta ingato mi difuri zaham takano the postmortem marumafa difuri zaham takakan ingeni mi ingato zaham takuge histochemical adi mi histopathology adi biochemical changes ta denegane wegen misalakan ahoren dakkalanan ege mi photo ege ingato mi inna goy misalaka mi innani misalaka khandala fina zaham mi focus ade mi innani ingato mi khandala fina zaham ehvema mi hangaduge zaham ga hangaduge etere mi innani zone of negative vital reaction ei 0.0 to 0.05 millimeter zone ege ethereum mi innani 0.1 to 0.1 to 0.3 zone nge positive vital reaction ingato mi zone mi ingato mi ade mi zone ingato mi nani alikulaga mi zone mi nani alikulaga faha kofa mi nani ei positive vital reaction ge zone ingato positive vital reaction ke zone ehvema mi de zone abajhe faha korang histopathological studies adage adi mf ahuga me ena ki ingato me maruma fawe zaham taken
දීෆවරි කමවඤ්ඤාම මේ positive vital reaction naannana wahaki antemortem injury kamavanyam positive vital reaction gato naannane me positive vital reaction to belumatta ka aharamen jeba ingato maruma fonna biochemical changes and enzyme concentration increase uma adi maruma fo ingato me tissue gandu ke terega ufedemon anna me serotonin ingato me histamine ingato mi de chemical denegannan abajje histamine ge concentration ingato histamine ge member positive vital reaction kama ingato positive matta ka abahunje serotonin avran 50% matika ingato matika abahunje wahake ki mi normal tissue ga honna serotonin level ke deguna hunnanche aba histamine level me biochemical studies taken hada histopathological ingato microscopic studies taken hada slide ta tayyar ko ingato me bavaru masakkat taken mi ekako meena mi bunani ingato e zakiya ge karugo hori injuries take balala fa ingato e ingene yo ingeno ei zakiya dirihutta karuga alafuri ingato wali alafa libifawri zahamta ke kama nuata maruma fo wali alafa libun zahamta ke kama yauni marala fa katilima e huri zahamta ke kama min evs test nahada mi hedani kinato mi hedani hashigadu india phone wagam full postmortem en hada ga nunto postmortem nahada kan emi hon agam buni den hamagam sebunna ingato mi virtual postmortem ko mi ke nahi kare mi tissue studies mi soft tissues ge character tak ingato chemical analysis tak nuhadene wa ingato virtual autopsy kunne adi virtual autopsy en hadane setup e strategy gane mal zakiya ge injuries sakaki ingato karoga hori greater vessels yauni hitun sida ingato hitun ade hitun sida ingato mi bolata sekundiyadda bodati le holita ingato mi le holita mihiri nokulaga mihiri veins rakkulaga mihiri fala holita ka kiyai arteries ingato nokulaga heri karuga defratuga jugular veins rakkulaga heri common carotid artery ingato ade mi geturun ingato mi thyroid mi veins arteries mi kala bavaru veins arteries karuga mi ebohori mi defratuga sekundiya supply kura me holita khandan dyan engato ebuna gotakan ebuna fummenegga tin hataru fas dahamen alala aruga den ingene pampegge main fenholi khandalima chuskiyafa boraboraen fentabburam bidan da misala hitun sida hitun ingato sekundiya da defratu kari le holita khandalima ege ingato blood me nukumegen daane pressure ko nukumegen dango sunnane mulin buraburango sa ena evetunu ingato godanuge jaage ki ingato mi kuda jaage kama bara mitanuga blood pattern ne crime scene ge blood pattern ne ingato blood spot ge pattern ne bes ne negifakan evidence ka mi ge me muhimu evidence mi wahaka takanu dakka vital reaction en hadan ege histopathology en biochemical studies en nahada ingato nahada home minister ratuge kamwashigam wa raitun gata mibunani emihun gombo haddan ingato miwaruge dogu hadda bahulude mi edo ingato human rights commission mina ge masse tahugi kon anti corruption mina ge tahugi masse tahugi ko pg ngabeje hasa ingato amure neren home minister ingato mi commissioner of police ali sujaw midemi ho masala zakiya gamaruga masala ga makara hilen hadafa mi bodu oluwalan tan oluwalafa ingato mi maru oluwalan kuriha masakkate mihuri ingato mihuri mina kuriha masakkemmi mi edus mihiri ingato mi public domain ga social media ga mina dakkafa
huri buhutan wahaka dem ingeto me ඊයේ ගල්ගොඩ මන ලිබුණියෝ කියාගේ මීහෙක්ගේ තන ලිබිෆින ජහම්මෙ බලාෆ ඒ ජහම්මෙ බලාෆ එයි දිරිහුට්ට ලිබුණු ජහම්මෙත්තෝ දුනියේග මේ මරුම ෆෝ ලිබුණු ජහම්මෙත්තෝ බලා කෙඩිෆ හොන්න තන්තන බලාගෙන් එමි හොන්න ගෙගෙන බොනන් එක්ස්පර්ට් ඔපිනියන් දැන් දන්ජේ හුනස් එම්මෙ මුහිමු එන්නිෂාන් ඒ වයිටල් රියැක්ෂන් එකට පොසිටිව් නුවත නෙගටිව් ඒ මේ ඇන්ටිමෝටම් ඉන්ජරිස් තෝ නුවත පෝස්ට්මෝටම් ඉන්ජරිස් තෝ මීහක මරාලෆ දර්ජසිතෝ වාගණ්ඩ ජහෆ නුවත මීහක මරාලෆ කතිලීතෝ ජහම්තකුන් අබෙන්ගේ ඉංගතෝ පෝස්ට්මෝටම් නුවත මීහක මරොමෆදී ජහම්තකෙග්ග වයිටල් රියැක්ෂන් පොසිටිව් නුවාන ඉංගතෝ පොසිටිව් නුවාන එහෙම වීම මේගේ ඉංගතෝ මිහා බොඩති මිහාද බොඩති සීරියස් මස්සේ ගාමක හෝම් මිනිස්ටර් ගොස් රජතුන් කාරික zakiya ga marabe godon hada furiha dogumi bala ahawran ekanya nune forensic kiya ga me duniya ga hen gom ga hen minimum forensic expert karika pathologist ka raha bala mi kihine to vital reaction nagani minota medu mi ga echi ingato forensic text for the kumwas adi forensic adi google ga saaju kolle sivani ingene kanne ga mi ingato vital reaction kihine to nagani postmortem na hada kihine to hedi මිවරු දොගු බොහෝතාන් දොගු හදාෆා තිබි බයික් ගවාහක මෙදකනි එම්මෙ මර දෙමර තිම්මර නුන මිකොත මියොල් වාදනි කීයේ අනෙක මීග කම්බඩු වංශ කමකි මේ මාෆ්රි ජල්ග මරු ජමීලුග මසස් හෝමිස් දොගු හදමුන් එන දුලුන් අල්ලාහ එකන් බේර කුරවි කන්නේ ගෙඟතෝ බොනේ මීහ කොමරාලා ෆෙකම සිරෙන්නු කුරවෙන බකරා සූරතු කවේ මීහක මරාලා සිරුණු කරවෙනකම මරේ එහෙම වීම මීහක මරාලා සිරුණු කරවෙනකම් ඉගේරුග එහෙම වීම මිමෙුංග දුලුන් ඉගෙතෝ මීඩියා තකුග අමිල්ල මිමෙුන් ෆලී හැබ මිමෙුන් හදා දොගුතා ඉගෙතෝ මි ෆලී හැබ ගන්දනි ජමීල මස්සලාගේ සෙදි දොගුතක හෝම් මිෂු කංගම් බොනි ජමීල මස්සලාක ડોක්ටර් මුයිසු ගොළුවාෆා වාහදක මුයිසුගේ ඉර්ෂාද දරුන්නේ ඉගෙතෝ ජමීල වළුදි postmortem nahada autopsy nahada den kine marwi goten geni mimiyon eha expert miya balala fese marwi goddenna kommen bayna gwa mi gaanu takumas majburwa kadate ke mihemima mi ingato migamuga mi hinga jarimata miyedun mi kantata nimman abajhe madamane gane kaakwe kommihege kondarikame maralani ki marala wallani ki kaakwe kommihege kondarikame rape kurani ki kon dema firega dariyekame gumbo haddage gengos ingeto weringe izzetenge befulun emihuga darin emihuna bodu bebekiya zuwanu nukome kommes kujjaku hallalagen partyake gengos ingeto ogi party jessa etenuga drogu benunko gengu bengu hada kujja jinsi gulun etabbe ko hinga gengu bengu hadafa emmefon kandata forumata kay kujja maralan koppala wattali masala mi masala ingeto ekani tahugi kuga nunimmene migamuga dr muizoki teduwari ihulasteri leader nama ena ebuna gotan amal kura mi henama fodama home minister istifa dirman ahoren gowala miyade nunu ingeto mi holduga raitunga kanyenno mi home minister mi emen ingeto istifa dirman gowalam yekiye divehi rajyaga hali farhagen gos ingeto sinu atola hamen emmeha mihun dirula tuka huriha raitunga abajhe dr muizus istifa dirman gowan mi ingeto mi muizwa hisabun hige kantataka nukama bana mi hisaba mi kantataka nugende vene sida home minister ga anganne bunani ingeto jamilu ga maruga masalaga mi muizu kantak kori kotuka waga postmortem nahada maruga hagigata ingeto gabora ke walli mi hisaba diyamas tahuge ko kura kan noje mi hisaba diyamas mi madlihun
nuje muizuge itubarun kamga vote nagaka bala emihun tibi muizu gandi huwa ko gento nuwata sajida gandi huwa gento nuwata allah gandi huwa ko gento mi komme member ko kuranje suwalen amile nafsa allah insana ga nafsu murdar nu kurabwa nafsa enaga fiturata enaga nur labwa fa dunya fonu webi allah ga fituratuga nafsu ga saaf tahir kommatiga e nafsa rangalo gota no bag waki korumuge kuradana kan devwafu kaman ingato guruwanuga allah wahi kurabafa wani allah guruwanuga wahi kurabafa wani ingato insana ga nafsa teda dogu waki korumuge kuradana kan devwafa wakama వీరుగా ఇంగతో మీ మజ్లిస్ కతి బి మెంబర్ ngabajje kibegento ehmima ingeto mi kibegento ingeto majlihuga allah gandi huwa kogge raitunga hagguga ingeto divhirajege ganon taka gawattaka eggotan emihun amal kurane kama huwa koggen tibi bayku kibegento miyada mitibi basuttifa emihun difa korome mi sarkar tono emihun ki sarkar jawabdari kuran tibi bayetto miyadu majlihuga tibi mdp memberun adi enompa party to member wes adi majlis ke ingeto awlabet hodandi bi pnc ke member na wes ahuren mi suwal kurimati kuran kalemen ingeto allah baba levi ayatan e gabul kura bay nunto kalemen ki mu'minun kama muslimun kama ingeto vairuga kalemen ahira dos annane kama allah baba levi gurwana e allah baba levi fattakan imaman je iman kam ge sifain ei mikandata gabul kura mihum miwani mu'minunna allah wahi kura miwani ingato ash-shams suratu gaves wahi kura miwani ei bima uda handa ira insana ga nafsa mihuriya chi gande wafa ingato ash-shams suratu ga mi allah wahi kura wafa miwani الشمس سورة أولاتك فألهمها فجورها وتقواها فهي كلانك نفس جلن هري نباغتاي فادا هري كوي اگومغ وشنون دبي نفسن ابوي وشنون دبا فرغل كوتا نباغن حقا باطل وكرمغ इंगतो वीमा मियदु इंगतो मिगोमग मिहिंगा नोबा जरीमा तका मिहिंगनि रंगरत्तो नोबा कोंतो mi rocket science no allah wena ga nafsan ingato e kuladun e ingato sifa devikama mionni allah wahi kura wafa nama bes e nafsu hadi kofi mi hakirto wani gad aflaha man tazakkaha gad aflaha man zakkaha e nafsu tahir kofi mi ha kamyab wejje kan karware den dihamana ayatu gamane wagad khaba man dassaha adi enafsu unikan defe miha nakamyab wejjekan karware insana aharamen kura komme kamaki aharamen dunya ahira kamyab kurmatta ka aharamen kura kame vima miya dengato mi madliyoga tibi emme member ron ahuren gowalani kalemenaki mu'minun kama banama allah bawalle vi ayat teduko gabul kura baikka banama note e ayat ka kafir wa bay ko kame no qur'an e ayat kan iman wa bay ko kame qur'an e mahoren gawmuge vihwana madis ke member no mi gowala ningato kalemenga nafsuge aduwe huntan ahare muizu dakka wa ka nahare muizu jawabdari kuranjab kote bala raisul jumhuriya ka wes gato veriye kawani ena rayitunga haggutan amanatenge gahol werna ada kura kama wanama
muizu ki medu veri kama ahar mena gabodene korwe muizu amilla me istifa dinma ki gaam ga maslahat home jehna koy police commissioner ali suja istifa ekani degen kama ko nudane miedu me gaam ga halat me ati insana ga furan allah emme mativeri korwe insana kauno ga emme mahlugun ga macca mativeri korwe insana e insana allah ga applon haddawa Allah ge ruh fulun fumelava furanelu insana e insana ya Allah heddevi insinna jinnen adi sorry jinnina malaikatun ve sajida jehuma amar korevi Allah insana sajida jehumatta ka malaikatun nan amar korava ehen huriya mahlugun nabura mativeri korevi insana ge furana ge karame migamu ge netima e furana ge karame kandalima den kobato adulin saf gaim kore fa dr muizuak ena bappak foto goggot ta kamawanama mi huriha masale je aba saf ko tahoge korak hame kan yumno nuwamanu burim wattalaga malaga zuwarunga bako nokome magottoga gadabadu kolla halutalu fadda rahutere halaboli kolli me kanyen non nonu horduga erayitunan aniya demo midani ham mas duwas mi fuluhun emihunga gaya lola balangara abala emihun nokonnani muizuga verikam wattala kannu emihun kadawatiga femmatiga hingavaka naadevena muizuga verikam wattala kabesa emihun nokoti rahuga police station hulja bandala kabesnu sarkaruga emattaka hulja kabesnu emihun nokoti hama hime muzaharataken emihun kuramunda komme duwak e muzaharata teriya wadegane mi divehi rajyaga ganun asasin ingato insana viti lipeva haggen aniyaya dekola bas bunumaki Allahuge amure mi amuran huras alani boduwegemma aniyavel zalime jabbare ingato boduwegemma jabbare eno mihako mifada kamakan hure hennalane dr muizu mi vidalu kiketo dr muizu vidalu ingato timanna kuri sarkare kya komme kamen nimma nudanakama mehri media toga fennangena dekkiwa kamiya horen dakkawa kanu doctor muizuga mai dufulu ena vidaluwi basta mi den aneka mimasal dimawima ena zimme boda ma ganna dentibi subordinate ministerun na police commissioner assistant commissioner dentibi officerun amachenge bolun e kandala fera dama ganna bege mi dakkane bahana no negi emmefam mibuni mige ngeto dihavarakan ahar kuri ngeto verikan kofuri rice nashidu dakkafuri wahake birennati majakuru we machami kandali ngeto birennati majakuru mabala birennati majakurun divehi zuwanuna kamonu diyamata PNC sarukare yamenuge sarukaren as ege fon adi Ibrahim Soleuge sarukaren howafadi MDP nune ke bunefa eta gocheddi kandufalu hikki radaruga bandaru hedi airport hedi magutan hedi etake kantaken ene koddi male etake beka gocha fuletu vesdin namaves ingeto Ibrahim Soleuge coalition sarukara zuwanu nune ke buni birenneti majakurum beenu nuative migamuga islami umme bina kurma benum wative mastuma rabuma zine kurma liwatu kurma mihuriya fahish emme amal taka rayitun adu aha warwadive ma yusve emihuga nafsavves ekam gondaguve regan nidamves noveve hisabad diyama aharmaga zuwanun aharmaga mambe fan aharmaga kafenves bakin haseko amko zuwanu ki votes de nukuna banu names media verikuma gina adadaka zuwanu nukume vote dini liwata ebna alangiri kulabtaka mikandataka beenu nuwative ingata kudagiriga mastuwan beenu nuwative mastuwataka di beenu kuram beenu bunenu kudagiri hulumge jalsas Ibrahim Soleuge buni mitaluga hunnane mastuwataka cha dumfatu gismala kurembe sunnalu eharuge veriyen eyigeto edage darin anghendarin waru gomuru kudin Europe gen gos ekudin labba kebare nesunattu wa moni Europe me karega me diveherajiga sagafato miwaru geto nuba
අනෙක් මකරා හිලෙත්තේ ඩ්‍රාමා කුලේ මී එම්මන නූන කේබුනි සුවානෝ මායුස සුවානෝ මෙමෙ දෙක ෆූහිවේ බල ආහාරමංග තුත්තුකු දිල්ලබා ඉගත මියුසික් ජහ නට්ටුවම් බේරනුයි ටීචරුන් සස්පෙන්ඩ් කොක් එතක ටීචරුන් එතක ෆහර් සස්පෙන්ඩ් කොක් දිවේ රාජ්‍යගේ තවලි මන්හජුනතේ ಹಿಂಗೆ ಕರ ಡ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಫ ನರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಟು ವ್ಯಾಗನೆ ಬುನೆ ಮಿಹಿಸಾಬ ದಿಯ ಮಜುವಾನು ಮೆಣುಕುಮೆ ಬುನಿ ಆಹಾರ ಮೆ ಬೇನ್ ಮೆ ನೆತೆ ಬಿರೆನೆತಿ ಮಜಾ ಕುರಾ ಕರೆ ಆಹಾರ ಮೆ ಬೇನ್ ಮನಿ ಬೋಡು ಬದಲಕ್ಕೆ ಇಂಗಿಲಾಬೆಕೆ ನಮ ಬಸ್ ಅನೆಕ್ಕ ಬಸ್ ಬಿರೆನೆತಿ ಮಜಾ ಕುರುಮೆ ಕಿಯಾಫಾ ಏಕಮ ಹದಿಯೆ ಇಂಗದೋ ಮಿ ಅಂಗೆ ಕುಜ್ಜ ಬೈಕಮೆ ವಟ್ಟಾಲಿ බල අංගෙන් කුජා කාරික මිබුණනිගතෝ රයිසු ජුමුරිය අෆිහුග මසකෙක් කුරා රයිසු ජුමුරිය ඩොක්ටර් මුයිසු අරිහුග මසකෙක් කුරානි වරක් මෑ බේෆුණුන්තෝ වරක් මෑ තෙදුවරි ඉහුලාස්තරි බේෆුණුන්තෝ එමිහුග දෙෆරාතා ඉතරියා බේර අදි ඉගතෝ මේ පොලිග්‍රාෆ් ටෙස්ටිං එදෙස එමිහුග බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එගේ වරුගේ සාෆුවා වරුගේ මිහුන්නනුන්තෝ රයිසු ඩොක්ටර් මුයිසුගේ ඔෆිස් රයිසු ජුමුරිය ගොෆිහ वजीफा देखे गंगुले बहने अभी आधे एक वजीफा तक के विष्णु दिवही राज्य के जुबानों के खंत तक आबे होते रईसुल जुमहूरिया लफा दे कमीशन गमित भी वह शिकुल तक देवी पाप देवी देगोला कंगादी किरी अमेद हरमन मिंगुनी मिनेगी कुरे बहने कमितो मिमियों की कॉम्बेंट कमे नेगी कुरे बहने कमितो एमी रईसुल जुमहूरिया के अनेक कोड़ा गोस हाउस बिल्ला क्या फर मिंगेनो इंगे तो मोर मच्चा गोस वाणु वनेंगे करे देख मां लेंगे तो भी मैं बेफुल आए लगे मैं देजुआनु का दे इंगे तो कम मैं को तो बफे को तो मैं दारिया को दिले कंडु दान नोन इंगे तो मैं बेर नोआनी बल मैं तो दिवे राज्य के सकाफे इंगे तो मैं उफे दफे गोतुं बट्टे में फे गोतुं इंगे तो पार्टी का गंग को जो गुस्ताने नमस एकुजा का मम्मेस किने तो इंगेनी ए पार्टी एक गोस्केंग इंगे तो रईसु जुमुरिया गोफियुगा अंडर सेक्रेटरी फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वारा मुहिम कम्युनिकेशन तक हिंगु मटका रईसु जुमुरिया में होरी बड़ो वहोशी इंगे तो ड्रग पार्टी गैंगो बैंगो ओगी पार्टी इंगे तो हिंगा जुवान अजर को देंगोरी मिया याओगुब इंगे तो राउदुगे बेबे काकुतोमी मिहुरिया जरीमा तक मी फेरी के मेरे रईसु जुमुरिया हिसाब बल कोर्ट का बुन्ये फुल सफसरु राउद कॉमर्स मी है कत बुन्ये इंगे तो युमनो बेट्टुनी हन्ने ही वनी इंगे तो ही वनी एकम युमनो वट्टालिये एना देम्वे सलामे कुरंगेना बेबे मसेकड़ को रंगला रईसु जुमुरिया कड़े गुड़ी ehnu mi raisu jumina matin order phone wani home minister inga to police commissioner anek ekan karavar kuram wegen amenos me gulani jalsa inga to media baddalum bebe kuriya dier gos live kon dier gos inga to allah mi wahi korawa fani mare marafa miha ko marafa kama sirenu kurabene ehme me ko dulum goti muli gawam ga raituna mihuriya jarima teken safa inga to yumno maralan kuri masekatu ga hagiga solwalan hingi jarima ta safa raitunga kamfatun lolunde ka aduhafa zakiya gamaruga fuluhunna inga to fuluhunga death and homicide department uge head chief minister police Muhammad Sami dekki buhutan dogu e hade buddar dogu taka home minister inga to mi home minister Husana police commissioner Ali Sujau gos vel mi non holdo gos dekki wahata kami echite mi record takka mi harben takka wa kanu mi eteken sateka raitun eraruga kamorina raitun aduha furechi miwar dogu hadima dem mikamum bachan ingato muizu benumani muizu ki dogu hada majliyo ko committee de gas ingato rais kama kurmati gas ingato no made masdan hama committee ga dogu hada fehri fennan echi dem mina mihuriya jarima hinga fa ingato anek kabes kuriga rais ga balanwat mdp ga bala birennati maja korun aam kori bayko mikam ga zimma banjini kiyafa emihu ga bala mikana bala jarima hinga
Raitu macam ania berwima mimihun kam mimihun kuram vi kam nega mimihun majlis katibi members me goni kuri sarkar media fastar wait media fastar bala gawmoga verikan hawa kurima ezimma ufulan seduma gudakkawani kihinettowe mihe ko meri me maruga masala hallu kuran kihinettowe mihunnan tedumaga ves dibeni verikamuge zimma ufulumattaka veriyakan Allah tedumaga dakkamas kihinettowe ena aniya veri mamun dahindu Dr. Moizu rayitunang aniya veri mamun dahindu ena kankurana magu dakkawani towe Allah ena ga dunun dogwedun fiyaba ehen kamen ufeneye ena falih begen daniye ena raitun kurmati nikamati mamun daniye bal Allah kiyatu gurwanuge 18 wana surat al-Qasas suratuge ingeto mi nuwa wana ayatuga mi 50 wana ayatuga mienani wahi kurawafa Inna Allah la yahudi qawmil zalimin Inna Allah la yahudi qawmil zalimin ingeto hama karawarun aniya veri bayaka Allah tedumagunu dakka maniteve hama karawarun ingeto aniya veri bayaka Allah tedumagunu dakka maniteve miyadu mifanane e manzare nunto muizu kihineto tedumagu Allah dakka mani muizu raitun aniya veri mamun dahindu e maruga masseles olwalafa ingeto den adi ekamuga zim ingeto ihumali fuluhunna emassel tahugi korves nuule meenage ihulaseri kamen hurinama meenage teduwari kamen hurinama ingeto meenage teduwari kamen hurinama meena suratama ingeto kuriga ma kuriga verikan kuri yamenuga kurin ingeto wahiduga kurin yamenuga kurin solehuga kurin verikan kuri nashiduga wahakanu dakkana ena dakkafuri wahakanu dakkana mi diharu fasege ingeto e wahakanu dakkana mi haru diharenno fanara haru fasmi ei nashiduga fasaharu yamenuga fasaharu ibrahim solega fasaharu fanara aharu kurin verikan kuri veriyako dekki wahaken e wahakana ga medu dekkumuga ben nek me duniya kujja ko viha kujja furawarangara fanara haru furi inge arar furi kujja bodu miyaka be furi umuruga e muddatuga miyako kurin ege ingeto maasiga dakkafe wakanaga enaga bolam mi kandani adios mi masala miyawure munafiq kame miyawure fitune ingeto miyawure ganiya veri kame kobato ehembe ma mibunani Allah wahi korawa fa bawa wala wafa basfulu ay Allah ga hagwe Allah ga tedu basfulei al-Qasas suratuge 50 wan ayatuge meonneni ingato inna Allah la yahdil qawmiz zalimin qawmaz zalimin ingato hama karawaro maneki hama karawun aniya veri bayakan Allah tedumagunu dakka manate ingato mi manzar mi fennani ingato rayyitun kurimati muizu nikamati wamun da manzar mi fennani astaghfirullah ehme mahara mebone bayko me ababone me bahata dakkara kale fituno faddani kon fitunen ufadda kam mi gawmaga hingamun dakkan huriyarto singe kamemi ahoren mi gendani ahorena dasse furi ilmen ahana dasse furi forensic medicine ege beenun kokgen raituno kamga haggo tedu hama koddinuma mikura masekate ebbe ko fane kale rice kamak kurimatani ane kabuna fane kale rice kamen nulibene marhavesnega ma rice kamak kurimatilane kamesadi mahal rice kamen libene kamen nulibene kames mami woni rice kamen hoda kare vesnu makuram bene ves kamen diveraji rice kamen eki ingado adi harun yudanes nukuram rice kamak karen enon kantenge bore hana kurang ingato ma muhim kantata sarukaruga magame gedeke musaren ahoren bermenno inge sarukaruga magame gedeke ahoren amdeni hoda ka berme ahoraki amilla famachan tedu Allah rahmatun amilla masekko amdeni hoda mi adi medu ingato emme kaduroshe kal lebunas eves kala shukuru kollan unnane harangechen ahoren gale kanuwaddana de ahoren gawladu gale yakes waddana ahoren bappa muizus bappa lewwa fe foto muizu bappa lewwa fe foto muizu verikan ko ahoren bappa ahoren gaatu ga boni ahoren ga bappa ga addarin kare bappa buna mondia waake faswagutana namadu kurahe guruwan kiyabare Allah dannaware Allah rizqu devani nama tien kujjege lege teriya haramuga koda minwar ves nuwaddacche tien kudin boliti ko fatibi bappa gatu maseke ko gan da horigenne
haramu gale tikudinga legaterega nuhunnane hingafakai mediyatu masake kogganne darin bodu kuri hemmema darinna kura wasiyateki haramu gale kalemenga hashikon tere nuwaddare kalemenga dariyaka haramu gacce kanu dere hemmema ahoren adi nuka huttassingeto adi ahoren account ga million lari jama kuram benu vis ekamen ahoren nukuran haramu ge gotaka adi ekame kura kan ahoren benemen nuwengeto mi sarukaruge wazifa ka gos magam gos corruption hinga kare emme tanavas miha eki miha nudara enen allah debi rizqu no tena maseke ko rizqu hoda ena halal rizqu kabe ule miha emme tanavas miha ki wakkan ko ingato raitunga hagutan kan aragane mihu mara masduwada kade vikka ravikka draguvikka elari hodagen darina kande mihennu ahorenga nafsuge tahiru kan ahoren kilabu kuraka berme nuwe ahorenga nafsan ahoren aniyad deka berme nuwe hemi ahorennen rais kamen hodaka dakkam benu wahkanno mekengeto ahonaki rais kama dahilawagen sule mihennu ingato rais kama wuren ahoren benu rajyage police commission ko viskurak edo rais kama wuren ahoren dive rajyage police commission ko mazifas dambene kibegen kor ingato etibik emme murdaro emme corrupt mosesa ingato dive rajyage majlis memberuna siyasi verinna ಕೋರ್ತಕ ದಿಬಿ ಫಂಡಿಯಾರನ್ನ ದೆಮೆದುಗ ಕರಪ್ಷನುಗ ಬೊಡದಿ ಜರೀಮಾತಂ ಅಲ್ಲಾಹು ನಹಿ ಕೊರೆಮ ಮುಂಕರಾತಗ ಕೆತಲಿಸ್ಟಕಿ ಫುದುಹು ದಿವೆ ಫುದುಹುಂಗೆ ಎಮುನ ವರ್ದಿ ನುವತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಕಿ ವರ ಮತಿವೆರಿ ಎಚ್ಚೆಂಗೈ ಎಯಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ಕೊರೆಬೆ ಹುವೈ ಅದಾ ಕೊರೆಂಚೆ ಬೊಡು ಅಮಾನತೆ ರೈತು ನಟ್ಟಕ ಇಂಗತ ಮಿಯರು ನಮಸ್ ಅದುಲ್ ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಅಸಕತೆ ಫೆಶೆ ಇನ್ಸಾಫು gaame kumatak eme masek muhim masekate kamgawa tahugi go masekate fette ingato idara ki fuluhunge idara miedu fuluhunge idara ki divehi rajye gahori emme bodu corruption ge mud ingato catalyst ekola mikola dekola duwa catalyst reversible catalyst ingato gote masek kura idara ngai etan saaf kon etan ingeto murdarum etan saaf kon etan salame koronje adil insaf gaim koron benu wakama banama fuluhunna siyasi verinna fuluhunna mafia verinna drug smugglerunna fuluhunna kortaka fandiyarunna memberunna midebed badal korwe faasa kalu faasa huttu walan abeje කණ්ඩේලකෙන් එවැනි මෙවැනි ඔෆිසර් කි ඉන්ස්පෙක්ටර් කි මෙවැනි එවැනි ජරීමෙන් හිංගා පතිබි මේහුක මේද සබෙන්ගේ එත බාව ඔෆිසරෙන් එත බතිබි රයිතුන් කතිලා මෙරුමට්ට කැතකෙන් ඉන්සර්තක දෙන් හෝමිසුග අවලාදු මේහුන්නා මැද මෙද ෆියෝර්නලි එතකෙන් රයිතුන් එතන ගොසකුරි ආදෙස්තෙන් ඔති හින්දා ලාෆා මාදේක දෙම ෆිරින් තරෙන් ඒක ෆිරිහෙම් මිහගේ ඉංගිත කොරාලානකම මරාලනකම ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ದಿರುಳು ಮುಂದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಂಡಾಲೆ ಅತನ ಬದೇನಗ ದೋಸ್ತು ವಾಲನಕಮ ಇಂಗತೋ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೊಡದಾತಗೆ ದಾರಿಫುಳು ಯಮ್ಲಿ ಲೂಕಾ ಇಂಗತ ಮಸ್ಸೂರು ಶೀರತಳು ಫೇದು ಮಸ್ಸೂರು ಇಂಗತೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲರ್ ಇಂಗತೋ ಮಿ ಬಿರುದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಸದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಯ್ಲಾ ಬೇಫುಳ ವಿಮನು ಬೆದು ಫುದುಸ್ ಮಿ ಹೆಸ್ತರ ಜಾಲ ಸುವಾ ಮೇ ಮಸ್ಸದ ಹುಷಿರಂದಿಯ ಮೇ ಕಾರ್ಬೊನಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೆ ಆಯ್ಲಾ ಬೇಫುಳನು ತೋಯ್ ದೆನ್ ಏನಾಗ ಅವದಾದುಗ ಮೀಹುಂಗೆ ನಂತಕ್ ಕ್ಯಾದೆ ಬರಿ ಏನಾಗ ಬೇಬೆ ಕುಡ ಮೀವೆನೆಚ್ಚೆ ಏನಾಗ ಬೇಬೆ ಬೋಡೆ ಮೀವೆನೆಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೊಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಿಯ ದಿಹವರ್ಕ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಬ್ಬಡಫಾ ಮೀಹುಂಗೆ ನಂತಕ್ ಕ್ಯಾದಿನಿ ಮಸ್ಸದ ಹುಷಿರಂದಿಯ ಮೀಹಾಗ ಮಸ್ಸದ ನುಬೆಲು ಮಿಯದಾಮೆಸ್ ನುಬೆಲೆ ಮೇ ವಿಲಾ ಕಾಲೇಜುಗೆ ನರ್ಸ್ದಾರಿ ವರಕ ಇಂಗತೋ ಹದ್ದಿಯ ಫಸ್ಸಾಸುಫಿಯ ದವಾಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕೊ ಬಿರ್ದಕ್ಕ ದುವಸ್ ದುವಾಲ ಮುನೆ ಎತಕ್ಕೆ ಇಂಜಾರದ್ದಿ ಏನಾಗ ಕಾನೂನಿ ಬಾರು ಮೆನುಫು ಮಗಾಮೋನ ಫುಸ್ ಬೆನು ಕೊಗೆ ಕಾನೂನಿ ಗೊತ್ತು ಬಿರ್ದಕ್ಕ ಅದೇನಾಗ ಆಯ್ಲಾಗ ಬೆಂಬರು ವಜೀಫೆಂ ವಕ್ಕುರಾನ್ ಕಸ್ ಬಿರ್ದಕ್ಕ ಫುಲುಹುಂಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಇಸ್ಮಾಲ್
ramizuga masale socially emassa tahuge kore tahuge sabit wimes miyadus ene hori bahatta feteraga body uniform manafa bodu fajja fa memate kulalu wafa mikandatta mi aadaga raitu miha mi vima mimasale belene evves idara nenga kama miteg mikamu gar raitunga fasa ingato inataka mosarna gati bi human right commission oben anti corruption commission oben national integrity commission oben meki kura commission taketto bodu musibat enummi raitun jefe bodu sumpam musibat enungemi ehemi mahoren mi gowalani dive raitun muizu mihuriya jarima hinga fangato police commissioner ekani ingato mi istifa diga nuwane adi zaki mi yumnuga maruga masala ga fuduhun ihmalu masala ekani balaga nufuddene insafa ki emmenan hama ingato libenche chekabaru nonu holudu zakiyaya wahake ke insafu den pg ga amure nunere benama emasala gi ihmalu fuduhunna home staff police commissioner emasala ga hama kandalekan doguraitun kare gosidi home staff ingato mi police commissioner macca ganuni dawwako emasa tahogenu kore benama PG ves istufa demvi kikura PG mi muizu gangule ingeto muizu raitun loluga adongalu wanhuna PG mi kumbukaran hela mina helani migamuga bodu jarime hinga kumbukaran helani muizu drama kule devi helani when PG wants to save the ass of president he wakes up he gives an order investigate those police officers who are involved in this investigation. Me for the investigation and get me not the amurumi. When he wants to save the ass of president, he wakes up. Otherwise, he's just like the Indian Kumbukara. Me were okay, ingeto mi jari ma inge maharabanna me the mihisabang haramenge ingeto bas buna majibur wempu bunade ingeto no ge fanuwas ingato bunikama wani timanne malamek kurana ingato gurwanu gyoti na kol benne viruga no ge fa na kol ben malamek kuremna dimaboni timanne malamek kalemes malamek bala mimi hun rayituna malamek kuranya harmana malamek te kurem aharme mimi hun dime malamek ko fa mimi ge support moni fitunai mi hun furasar kurani bala rayituna malamek kuremden rayitun konkamet to kurani rayitun monuga fuduhun ledi ma rayitun nulada kito kurani ahoran gowalan rayitun ge gaya lola bolan aranya nunu holdu rayitun ko full station bandu kurare ki kurum bhatta full station rayitun rakka terkama himayat dinuma ki emehunga ganuni wajibu dive raje ge ganunu rayitun lipa haggen ai aniya lebehde muzahara kurma adufulma evve ulma mihagaki dive raje bawari wa huriya balagwa mi muahida take gas soekova ratifekova me muahida takumas rajya gretalifa haggutake international balagwa mi ganunu raitun libede rakkater kammi we are living in a civilized society. When we are living in a civilized society and if the government is behaving like a wild boar, then what shall we do? What shall we do? Me do gamuga mob justice mehingani wakkan kuri miha insaf ngata modal go verify insaf hota ka fulhunge dara da kabbel menuwe mali to rasha giha kadokun to talakom viharakum wakkan kuri ma modal go verify ko waguga bol fata hudukulaga dawad fata ngosali koba insani hakuta kabe commission koba fulhun insani hakuta kabe commission bayane besrule bala mob justice etane gofeten raitun gata ganu nagana ingato insaf nulibe nama mimosa sata kan raitun kura etibar gallu wala muga sida baweroni rais muizu wima ahoranga gamuga zuwaru nang ahoranga walani ahoranga daringa umaruga kudinneti fansa bisahar kudinneti arra bisahar kudinneti ahoranga marwefe rawda besme hata bisahar wecce ingato ehme mahorenga darfu rawda maraita anharwi ahorenga darfu ras insaf no libe ingato marale kama tuhmat kurebe jaluga marale kama tuhmat kurebe
ingato mi jamilu kan insafa nolibe magumatiga fuluhun ena gabolugo daganu blokon jah dammala jalagengos danjasa marali kamat tuhmat kurebe nuwata karoga hifa marala not enomes kote kam marali kamat tuhmat kurebe atuhar kan insafa nolibe lamatologa gellunu angi kujja zuwa angi kujja simaya maruga mas gellunu mastes nobele mi simaya to lamatologa mi aharta kekkorin gellunu zuwa angi kujje migama gabati me migama ga rayituna ngakashin gamwa gina adadegge fuluhunna sifanga batibi radatuga kaunsitaka kaunsilarunga batibi raytunga musara fasa musara geteke fuluhunna sifanga batibi namabes miyangen kujjaves gelligen vitane nege hodan korewno masekatenne kadufetti ekkame katilafa walli ekkame miyadus nenge ahuren darifulu maralumuga rajya gemme nanghinga ingala kerefa abdul kani eraga darifulu sahi gani ahurenge darifulu india bangladesh ka islamic bank medical college kiyawani ko ngekujjaya go botere wawaddaga wahaddalagin hallalagin india gengos ebuna ingedo wogo magazine duniya gemme masur modelin abe magazine ga ekujjalaba india ge jaipur ga photo shoot kurwa ingeto enaga boyfriend akan hedigen ingeto e shahi gani ahoranga darifulu hallalagen india gango sekujjalaba model kurwa etaken e model kuri bodu agency international agency ingeto model kura kudina million ofa kura agency efasa kol kala ekujja marali kamen to kabul kone amila danji fawur kam ke vesekken mere seri postmortem bangladesh ke mi court tak mere se masale ti open ko e masale close nu kur ekam rajya ka ibrahim soli ka maru commission masale close kolli kerfa wasima ka bayan nage kerfa abdul kani nasidu ka bodo bebe nuwada treat e partner emme bodo partner kerfa abdul kani ke bayan nu nage egato ay ahorennaki aada karete wima emihunaki multi million ron wima ehme maharumenge dariyege furana gagennowe aharmen jeni atum insaf oda waki hisabaka diyama raytun kunnane katiwaliya furowe sifage hurihammen utibena ahoren allah wakil kofa mihunani ekamako huriha raytun utibena rais yamen sorry mi rais muizu hadan kuramane nunu holdu ga raitu sutibene kam fuluhunge aniyata kakkogenne bal rayitunan hima rakkatere ko deme police station ki kondu eteru alafa hunnam wi hingato komme duha ko muzahara korno kodima minika walchata kenge mihen horala alafa mennani bal misaru karu ga zuwanun ge ingato mi zuwanuna behel lafa dinuma boarding kolaba lawa kombe to mitana milli mifada ingato boarda ka mifada ingato taguwa bari raisa ko faswa ko tuna namadu ko nikkuri koragan dafuri raisa ko evero ga ko ho marito namas aharamenan gobe ingresin harobe birds are same feather flock together echka wani kala ehvima miyadu bifenani emansaru ingato me muizuwa negi kofori kamen ingato aharame zuwanu nan ingato adives ingato birenati maja koru mattaka zuwanu ge kantata zuwanu na betu nafadinu mattaka adu ingato raisu jumhuriya gahasa communication strategic communication under secretary for strategic communication ayyenu kofese heri ingato ogi hada drago party bawa me bal jari mata ke hinga mi ehme mamina beenomani adi singata zuwanun na me mi madiveri kon ingato birenati maja koru e zuwanun barveri korum kama minaga siyasata batinu to mi baro bayku bahattani bala ofihan anna muwazzaf miha boye mastube raboye hisabak ena gamatan huri menengene to bala harman na ke masake kura kodimves
adi aharamen kare me baliveken anna balimi hubes eme ene huri mastuwe fakan numat ene huri nega raboy fakan nenge warennu ingeto ehemima miharo PSC sarkar dehar waruga misarukaruga ingata zuwanunge mi kandata kabatin lafa denuma ekulawali boda Raisul Jumhuriya Africa Strategic Communication ga Under Secretary kan ayenu kori miya kami emmen mi fada kantata korum ga shamil wa bakkam negi hunnane towe muizuwa nuwane ewane kamennu ingeto mina miya ingeto mastuwa tibi zuwan kudin nuwata zuwanunge tereng kudin kolen hallu bala ngabas penna ingeto mina makakon hingafde zuwan kudina salam kurata ingata ma boda mihen hada salam kurata zuwan ko den ko halla la mina mi kura kama ki bayrante maja kurma non to mi de comment to mi hamawi ituru baynnu ne ingata sida mina ge khare ge mina ge bedem ge mina ge subordinate ko to masaka kura mihu ehme magawam ge veriye ge sife me de ko muizu ko kiba ganai muizu ko fer huwa wesiyo mi hat batil chekawefa vima demves bappaliw vifangai rasula ke sunnata ko tal jefe fekkama wanya mun istifa dembi rasula wes verikan kore mi madina gadabade kama kunnu ekale ko fanu gemme riti namuna ko dekke islami sariye tanfiz kurma allah ko hukum tanfiz kurma liyefa garuna ko tan amal kurun emmenga maduga hama kon amal kurun insaf dinu libidinu vima muizum yedu ingato gadabade vikan udakka bappali fodaki islami shariatu ka hamata kul nife fodekama banama efen ade faru kiyala efatun vinusnama gurwano ka bangata kiyala eru visnena tarjuma kiyala mis visnena ehmema allah berwati wa tagwa veri abaha ingato verikan ekkiba bambi miyada migam ga zuwan ngahoran gwalani kaleme migam hodare aharmen tumuli ga nurajahafi aharmen umru fansahavre machak gossi aharmen darina fansavis vejje bal aharmen umru ga baaki webbaya aharmen ga maadamya aharmen ga daringa maadamati emmeha zuwanu tikudinga maadamya miyadwa salamek kureveni aharmen ga kaafa daringa mustaqbal salamek kureveni muizu amifada aniya bare bagadun kiban aharmen salamek kokgen aharmen ga verikam ga barta salamek kokgen muassasat salamek kokgen PGFS emmen gamadu ka hama kon hukum nukura wenama amur nunara wenama PGFS istifa dembi aharmen ga fasa musaraka gen kikuran hunna PGTami istifa dere muizu istifa dere mi burani komekas ahorenga mi shurtang ti zuwarna yuma insaf hoda dimataka adu fulamunda emma zuwarna ekiga ahoren huri tiemme zuwana gam gemme raituna horenge ihusasang shurtang hissa ko mirege mi dam waru ingato mi live cast kurukolla fa baki belani mi live cast belle bi emme farata ko ingato yumno insaf hoda dinman adi marwefa maralefa kama tuhmatu ko emme hamista kunna insaf hoda dinman adi nonu holdu zakiya ge hagguta soda dinman e aila ge hagguta soda dinman adu fuluma ingato gowalama mi live cast video we has gina farata ka share kolla dinu ngaden mi message for kolla dinu ngaden walhamdulillah baajwe rekan gadam wakiwelan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh